Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inte ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo ani Rosario, ti syudad ti Baguio. Kunana iti surat na, Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti napudno. Ngam isumat gayam da itati nang ipaay kanyak iti sobra apaglidlidayak. Bueno gagayem, intay man nga rodlinggen ti panakay-drama ti pakasaritaan ngayong patulod ni pagayam a Rosario. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pero kasta, agtrab-trabaho ka ijay Manila, baro. Wala na. Ngem, anda balay ti kasinsin ko dito'y Bagyo. Iso ti pakidagdagusak, no kasta nga umayak dito'y. Kasta gayam. Oh, agtiti kape kang tinapay. Agkape tayo. Agtiti parakan ka, Arnel. Agyaman na, Rosario. Kaano kayo pa yan nagamam mo adwa? Innam abulanan nga agayan ayat kami, anti. Ngam italaan nga impasyar ko dito'y balay. Kasta aya. Oh, Arnel, mangan kay titinapay ah. Oh, atoy. Agyaman na ka? Arnel, sa dino ti ayan dagiti dadakkel mo? Ijay laon yun, Nana. Di agaw-awid kamot lang ijay laon yun. Uwan, Nana. Anti, rumor kami kini Arnel ah. Ingkam lagpasyar. Ha? Sige, ituloy ulat tati agkape. Tainak pa'y agdigos. Inta pa yung mga nito restaurant, Rosario. Ada mo kapanganan na napintas. Ijay ti papananta. O sige, mapanta. Uy! Si kaganda na! Arnel! Ha? Vic! Oh, sa dino ti papanam? Mapanak dita department store. Aguri ka. At sino dita ka doon? Oy. Di mo Ala. panain, Ikakit din iti papanam. Umay kan, Rosario. Sige. Sa ano na nang hinatimakan dito eh. Kan mayat dito tanay mas timakan. Wen, oray siya. Dito'y kami matamangan no kasta nga adda kami dito'y town. Kasta gayam. Wen gayam, kumusta ti panggadam ije Manila? Nasaya ta. Arnel, innam abulantan. Ngam dinak pa'y lainyam amo kadagiti dadakkel mo. Madanon to dayta. Kayat ko kumati agpasyar ije laon yun a lugaryo. Ipasyar kay lata. Ito yung order nyo, ma'am. Agyaman kami ha. On, sir. Sige. Oh, ala. Magantan, Rosario. Tsaka mo, boyfriend mo gaya manday siya nga Arnel, Rosario. Wen, innam abulan min. Ay, kita man lang anya. Naamamuta lang ijay bar. Ita, boyfriend mo? Wen nga rod, agtrab-trabaho nga min ije Manila. Ket man-mano nga umay dito'y Bagyo. Iso aman-mano kami nga agkita. Kasta aya. Impasyar kon ije balay. Inyam amok kini Auntie Edna. Kat, anyamat niya, di ko nana. Nagado ti dinamdamag na. May papan iti personal a life na. Ket songsong batan latamat ni Arnel. Kat, kaanong harutikal sayo? Awan pa'y. Saan mi pa'y pagsaritaan dayt na? Oy, into nagkalay sa kayon. Siyak, tunti kang runaan nga abay mo, ha? Siyempre asino kumapay ngay. Kan, siyak tumat ti pakipurwa kam iti bouquet, ha? Tapno siyak to ti sumarunong nga kalay sa. Sigurado. Apaya di ka mapanmaturog. Asino ti awawagam. Ni Arnel Auntie, ngamjak mat makontak. Ay, naidap nga ta ti cellphone na. Ay, kanayon mo't nakasta, Rosario. Tunggal awagam, di mo makontak. Manmanun samot ang makontak mo no kasta nga awagam. Maawatak.
Gaputa ang mga nobisi. Kasta nga ta nga agpaiso. Auntie, Kinapudno na. Sa bali tirik nakkan kwa na. Awan panagtalek ko iti day ti alalaki. auntie, Wen kaanakan. Kasladyak kaya taparakan ka. Adayo tirik nakkan kwa na. anya, Iso amang kita kalaangan iti sa bali. Agtukyad tirik nakkan kwa na. Jak kayat aparakan ka. Ne, maditirusok ko. apay, anya ti mapaspasamat kan ka, Rosario. Ne, Maditirusok ko, auntie. akuray ka. Amangan mo't mo. Masikog ka niya. Masikog ka, saan ka di? Auntie, Saan agaputag na naudak dito balay mo at tawid mo itiday di kapsat ko. Kat awan karbangak ngagungat kan ka, Rosario. auntie, Masikog ka lakit di. Kat dayjay nga Arnel ti ama. Pudno ka di. ko, auntie. Ha, kasaritam dayjay alalaki. Tagkalay sa kayon! Nasaya at matadda ka, Arnel. Amom ka di, masikog ni Rosario. Kat sigurado, asikat ti ama. Agdadagsan ako, Arnel. Kasano itan? Nasken nga kalay sa kayo. Sige. Saan pa nga ita? Agurno nga pa'y nana. Kat, agpas ngay kadilatan ni Rosario, adi kay pa'y nagkalay sa. Kapilitan ng nakasta ah. Awan pa'y mat ngamin ornong ko. Saan mat nga importante ti sagana, kat? Tapara kanyak, importante amadaan kayo iti papel. Saan kumapay nga ita? Saan na bale? Lamadaan ang tumutla day takan ito. Dito yan na naturog ni Arnel iti Rabi Rosario. Kas kay laagasawa matlangan iti dayta. Saan abali? Tagkalay sa kamin to, auntie. Ipasigurado na laeng nga ikalay sana ka. Tano saan? Makangag kanyak iti agkakasakit asaw. Pabugbog ko kadag iti kakasinsin mo. Auntie, Wan, kasta ti aramidak. Iti kanito alukwan na kadayjay nga Arnel. Ha, talaga apabugbog ko. Isu asaan langan nga agloko-loko. Di napadpadasan ti mang loko ken ka. Taaramidak ti imbaga. Oh, atoy. Induldulin ni manang ko akawas ti newborn baby. Linaba akon Mabalinan nga usaran ti pas ngay munto. Adda amin dito'y bag. agyaman na, Clota. Kompleto da ito'y. Adda baby blanket. Kan aminan. Isupay nga usaran ti ipas ngay mo. Kan, anak agtumatan iti bunyag. Sika talaga. Ay na friend. Talaga adakkelan ta tiyan mo. Wun takabulanak ngamin ita. Wen nga rod. Kat? Ni Arnel ngay. Umay ka din, to nagpasngay ka? Diyak nga rod makontak ti cellphone na. Naminsan lang ang anak kontak ko. Kan saan matan nga mimay? Kasta ka di? Amangan no makumikom. Nalabit akas na. Sipod 5 abulan ti sikog ko. Saanan nga imimay ni Arnel. Barang umay to inton makapagpasngay ka. Ta sigurado ama kumikom. Pampanunutan na laki ti aramatem inton agpasngay ka. Tauray adda kwartam nga aramatem. Siyempre, di namot itulok kasi kalaang taggastos. Nangruna pa'y kat ipasngay mo ti umuna abo ngayon. Auntie Edna, talaga nasakitan ti tiyan ko. Talaga nga aga nakaksan. Kasta aya. Intan iji hospital, auntie. Sige, tay nakmangkita iti pagluganan ta. Anay ko! Tay payla akit kita at jebantay ti may saan naganak. Karup-rupan ni Arnel. No side view.
Isulat ta. Nakapuotan ni Rosario. Auntie, Nakapuot kan, balasang ko. ti anak ko, auntie. Kung natin, nurse, ayag danto inton makapuot ka. Auntie, Naala, maturog ka pa'y balasang ko. Rosario, talyawam jay lalaki iti day jay banda. Maikalima akama, manipod dito ikamam. Ni Arnel day jay. Pulos, asaan at tumalyaw dito'y. Di na siguro kaya't amabigbig ta. Kanalabit nga iso tiim mo na ang nakakita ka data. Iso asaan at tumaltalyaw dito'y. nakatalikod. Ngam, Juan, iso, ni Arnel dayjay. Di Arnel, saan ka di? Juan, auntie, iso, Ni, ti anak mo. Nagsangitan. auntie, Mabit lang, taob ba ti anak mo? Balasang ko. Asawam ka di ni Arnel? Wen nana, amamoyo ka di? Wen. Tagayam ti ka anakak. Isuday je adda dita maikalima akama. Malipod dito'y ayan mo. Kasta ka di, nana? Wen, balasang ko. Si kagayam ti asawa ni Arnel. Wen nana, Manon ti anak yo. maikatlon day tinpas ngay ko, nana. Kasta gayam. Sige balasang ko. Agsubli akon, iti ayan ti kaanaka. Gusto ni Rosario. Di ka nagsangit pa'y. Ang mga numabignat ka iti panagsangit mo. Di ka nagsangit. I-relax mo, ti panunot mo. Ha? Kasla ni Arnel dyan limabas Kasla... Juan Lota, iso, No iso. Apay ngay adi nakakinasarita. Agoray ka. Bit-bit na tipak. Katsi babae. Uba na ti baby. imo na anak-anak ngam iti siyak. Iso nga imo na discharge. Siyak, inton bigat pa iti pan naka-discharge ko. Agoray ka. Kaya't mo asawan. Asawan ni Arnel dayjay. Kat naganak mat iti daytoy nga ospital. Nagkidan kayo. Juan, Lota, Ay, di kagsangit Madi. Lota, nagsakit matan. Lablab sa naklatan ni Arnel. Di na pa'y tinaliyaw ti anak mi. Rosario. Ayop na iting Arnel. Awa ng puso. Linoko na. Agsubli ako ni ti trabaho, kanti. Da kayon ti makaamo iti anak ko. Ay, Wen, mayat magtadhan ni baby. At daling-lingay ko dito'y balay. Auntie, agyamanakan ka. Tanuawan ka. Diyak lang ang munoan niya tinapasamak kanya. Agyaman ta iti Diyos. Tanakaradkad kalata. Wan nga rod, auntie. Ala, agtrabaho kalata. Tapno saan nga agbisin to'y anak mo. Maya, takayat ko ang kid daw iti pamakawan mo, Rosario. Linoko nak, Arnel. Awan bain mo. Nagpaskol pa laang tiropam nagpakita dito eh.
Ti ko lang siguro kat mailambang mo iti agnanayon ti kinapod na. Asika kat addaan gayam iti pamilya. Isumet lagayam ang nagrigat ka ang makontak. No kastang awakan ka. Isumet lagayam adi ka ag-text back. Kat ita, maawata kon ti amin. Ituloy ta kung malata ti relasyon ta. Ayayatan ka. Saan kan akayat? Pumanaw kan! Ngamin pinsan, alinipat ko ti panagayat ko kini Arnel. Gaputapulos ajak inarapaap ti agbalin akabit. Numay sumarong kar ija balay, ni anti ti makisango ken kuana. Tapulos ajak kayat akasarita. Kastan, katagyaman nakiting kay panangay drama, dito'y surat ko. Ito'y pagayam mo, Rosario. Agyaman nakiting ka pa nagsurat, pagayam a Rosario. Husto laeng ti inaramid mo, apanang liklik kini Arnel. Saan mo nga itulok agtultuloy pa iti relasyon nyo? Tada kasla ti ibunga dayta. Sana bale, tano kasta amalidliday ka, kat adda ti anak mo aliw-liwam. Aywanam ta anak mo, kat padakkelam iti nasayat asusuro. Ipateg mo, tas sagot dayta ti Diyos ken ka. Bueno papagayam ingkay nangigan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam a Rosario ti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely.